Medafo mame Emma wakwaba enfambra emergency Ghana TV eso enne asam kese bi esipa opani bia di nyamana asam wama nani atra nani nton obi bebisa se den eno yeye ne opani yeye ene se eye abofra a wote ne nchen a ososo ni mu eba ne suma ene ade yemu a abofra esoso ni mu kakra a oba potoka se mu a ye ka ne se made no opani ya hwenyame ani mayina komemu abro no ma situation wom no mobo wo be hye sene nani ayi a sene etie nie ene ne ne ti ho aso aya areho akra no tumu so obre ankasa na den ko a na abofra yeye amfra 19 years den bone ena oyeye a papa itumi di ne fasa akwan we so yes emre yenko ne yenko ti ade kopoten a se okotwe mpra se okowia sika se okokoye den okowia nkwan mu nam obi ennim yenko ne yenko hwe video no ne eba ne aka chi bia ne da abedan na afi yehu ade kopoten a abofra no eyeye yenko hwe video no bra asem bi eba papa bi a otusu se ne baba yo a wo kire se wo ye ne maid na maid o kire se wo hwa akora no afampana enu eni akora no kra 19 years o wo de sika wa bo akora na ni ama na ni yatu wo da pampam so wa pai hote pa ni die mema na bi jo e pa chamo hwa ba ya we hwe de papa bia ya ni tiro ni medo made because I was here akura fampra on so fampra I don't know person odina dia sorry o person no awe na dia na hwe de wa ya akura nani pon ni so ma nani yatu ko Facebook ko ya de ni tiri hu moja mo mudi kan hwe de ba akoko ti hu ni ye hwe wa pa ni tiri hu moja tatatata an wa bod de akura nani ni say eyi no ahuni se pofo ede nko a die nko a la ilaha illallah obi eso da omu hu ni tinu de apan was aish la ilaha illallah akoso why ni dey o se the maid no hu so afampana nti afampana nti eso obono ana wa body tiri wa mani tiri wa ese ana wa body ni hwani ya asuto fampana na unti ni afa na asuto ba mi ma mi ade komande dio wa bono de wa ye ni na we me bapa no na se ye de ne bre mi che adan wo so afampana so for me too akwasi mente papa na obo we na sere o wakofo obi eye maid o eye o maid even obakra na so wa yes ade we ya woni right o because cause ade a wa ye we wa hu e was a police che papa no I was a police che papa no e die nti wa fa mpra afa ne trans ne nkasa wa yo maid ontimi a eno a ne se o sade ne de koma ne maame ana na busuafo ne papa na ne maame ana na busuafo because okofa ne se woni ne be ye adwuma obetena ofie na wa ba besomo wan kofa ne se obebo ne se kromfo na we wabo na ni nyame amfa fie ne nani anhunu ade bio ana ne ti obohu an se won afi adwene ne nkoyi papa na odna kwakoto busuafo so saade ye no kosi ade we ana odene ese police che papa no I was a police chief papa no kwan bia so I was a police chief de obu obi e be chi o because o hwe na wa fam pna na de o ye no mpa akosi ade so ya se oni baka koma na busuafo te so true so obanyima be hye wo na obanyima na ade ne ko na wa de ho na de o ye de ana ode ni o twakora na ni senyame amfa fie akora no hwe na ni no enye se de tibi bizo na person ko we na ade na bi na o wi wa ade na wa kofa mpra eno no ye bro ana kwasi bro no ba bia adu no ana odi ni o kwasi de hwe nani etama ba sa kala no o hwe ni tiri ho a o tim se etama na ba kokko no o hwe o tim se wa pai no pa moja se ta na nani no kra no nani hwe de nani azuma na se kra be ponji ye obo nani sei hwe
sɛ wafa mpena nti fa no kɔma na busua yi oni abema bi a wanyina akwa na ato ahye no apo ne bi papa na ni so to wafa mpena fa no kɔma na busua na atika ohwe na wuntimi na wone ne ntena wafa mpena monye mo ade wankɔfa ha wonfa anye de bɛyi a mmereme tie kwasi ha adwuno ya asɛm say do em say bro no de oh dabi ano de ne we ya no mo to mo nsa ma ba bi no no na me se me kyerɛ sɛ kwasi ekwan a papa no fa so bo akola no entwa yie kura so to be bo akura ma akura na wo so ko se kura no bo na po na fo boy se wo na ti kwa ma moja ba enwuno pa nani asembisa ne se aso eye ne ba na busuani a obeye saa de we ya ne ba obo no da oba na busuani bia obeye saa de we da ommo no mesre police for minim se aba social media so de ya police for be hu na omonche papa no ba bi obi a omonche no edien nko ana waye edien bone na kola we se waye onko wi ade onko bo okro no na waye ni sei da bi enye 19 years na nkola ni bi kura ndu saa years madam fu bi so wo de ba the first born na of no ko 13 years the first born of no ko 13 years enti we say it's 19 years so hwe ni school mu kura wa VSS de dada wo wa VSS VSS de dada na se wo ya ade na wo mpa enye saa bro we na ese wo de bo akola no ebo ne ma na ni nyina kata wo hu hwe e ma na tikọ nso pa ya mu de next boy ne ba waje ni a wo de ko akohwe no da bi enya ade saa na kwasi akola obeye akola abone no pa bono se den still ne ho to no obekọ akola obeye akola abone no o de bono se den still ne ho to na obekọ sometimes edu ba bi e kasa kire ne abotre ene se onyama akola no enye sa bro we sei enye sa bro we pasi amemfa ensia na tefo ma mo be sima be miensa bi na mo so mbrɛ mu bi na ehwe we di akora ba ya unim de nkora ne bi ye ukora de so aya abo hu unim de bi ye 03220835818358283583 majo Yasono e frosa na kasa free doctor kopi yentio Ghana ya ifoni ya court ni azina omna masa no mani na aba na se wo bi buru ne boku akosite wo bi buru ne yere akosite wow o se ta group ya mu de mu 50 years no ko life in prison ya na da o to kun kwala no oh we en buru pan pan ka wo bia enti ni pase no mu chinwa do kum ne ban life in prison de na ko pun wo bun ne yiri biya no bata on si ni amana de 50 years do ko dem na on de hwanya amene mu nyadu o yada se yanko yanim yemfa foforo me pa cho me mo ajo Obabasi ye Nigeria ni masanso sumo kutwi Obabasi mi amera ho enenye because me sure dey no Facebook no say din ka ba calendar na no dey na me share abaya ne nipa ni benkum so no se bi enya do se bi ko enne wani mi no kura wo ho na wale no nya bi se na duma no kura nya bi se wo man echi na se bi bread ya se nipa nya bo ana ba gani o yi ni che no se kwan ya se bi odim se o de ade mi nim do de bo ne de se benkutew ahon time enyu gu ntim na ya ba bo ne nko ti ya ba se se de wo ken ya obi che tra na se etisa ba dia papa yi Obabasi edi yenche nem na ni because any baby okrom ha o da si Nigeria makrao Nigeria yesia da se yenko yanim kakra me pa cho udin no bia kasa fi kwani ye pamoju owo ina jambon o me offer no nyanko bo nhira mo no nyamo kase wai ya da se information center ma pa yo so twetwe fochi niko hina na san suko fo bi o juma ka se ma menchi an koji ani ma we ya ko so sanye akoye sie pra kola ebe ti ma ba se bi ko na one no ona se bi wo mu na obi akoteki na ha ko yesre we dia ba green em free sa be ko fu se no pa o mo nche no anya sa emphasis papa ma o wa hina me ko bye bye ya da se o wa hina champion e tenin kan hello
Pacha Odin baby akasa fi. Obokosi bo we. Yo. Kasa fi akanse pe na kuwo. Yo, mami ntie we. 104.5. Money edmo. Over. Ebi ko bi mamu ipa Supreme Court attorney general doing enya competence just F one to apo. Asa we man be bia e pe no ase e tu aro no agbe tu an e ma to bi mo ko bi e bo me kura se wudi e kai ko memu when but atam tu ofa mo ne ne ma bi to ni aka se ti wa ya ba wi e yo do to me ko mo bia ba nyam ka mo baba Yo ya da si yemfa do twato. Hello. 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 Odin baby akasa fi. Yes, let me go back and make a say flabo. Kovienti o. Na bema with abia bema ke card and no money that it bufa. Iki akwa bunu se mani na uradi na ngoko. Ode o se o enumre ya mpenfoto ko pe baby mani da. Yo, ya da se. Enipa binu mutim osum papa. Ne ti abofra twempena sa kwan we su ne de ne fa. Anampra twen e bone. Na si 13 years ne 12 years for cry twempena. 10 years for cry twempena. 19 years a oto abayeye. Wo ba be kire ne wonye. Wo betietie ne fa hodie so. Ne nti se ye wo ba kra na no twempena. Wonni right sa wo punish ne wo sa kwan we so. Say ya wo ba e na o twempena uni right say o punish no sa kwan we so awufo benu mo menye careful sa abofra no ka so be yen obetwempena wo de lokere hye dem enfa ho ne bebi ade ne befa obetwe obetwe eya na ebi mo hu ne say wo de awofra tena fia na sa wo ye wo kampion mo hye dem a ene ma abofra ne ye kronkron na say enye sa na etete ba wo enye sa na etete ba se wo pese wo ba no omma abrabo kronkron a wo de che se fa bible tia obedi nsem ho obedi fa abofra hye dem okase obebo adwamaya obebo obi hye dem no wanyi sen bisa se ye den no nyi sen obekra wo se wo ko school okwa asore no ha ko hye be ma dem se wo campaigna hye dem na wo nya chance ba ko bi pe no di pie kwa bonten a unu ma de obekwa akoye ho asa yeye bibifo no ye de adwen bi a hye tirim se mofra no wo campaign mo hye dem ana se wo ye ya wo campaign so mo bekwa bonten a ena ma nkola na ye nkola papa eso nye sawo so hye dem no kurafo a sister bra social media kire nyama bebre nti sabo abofra no obeya akura papa obeya akura boni obeye ade na sisi ase ya mampra twe ayete beka se ne obi edi ewu ana obi akwakobo kro no memi bi se asofo bi se mpra twe eye boni ana nye boni o se nchiremu ode ma amene se mpra twe enye boni nya be ma na ye boni ne ene se yenya wo ho ade na wo ne nipa ne be ebehia wo mpem one be have sex eno ne ma mpra twen no eno ne ma ne ye boni eno ne kama na ye ba beda ho nti nka mpra twen de se wo study nipa ne ho se oye nya wo pe anasa oye ankanye nka boni bi enim isi wo twen mpra de anate se wo so nipa boni for the boy ni kura baby mother sa dwen na hye yitrim mien se semfiri ho yenya isi ye dwen sa dwen na se wo yo wofo anasa woni abofrate na se woni ni nkomo unya open to abofra no bibi akra ne hia bibi a wontumi ma won chen e ma meka nkirewa bibi ni a obede ni wahu se wo twempena anasa wakohia be ma bi kra na se be ma na ka ayase ne pe waka nse ne nigye no peso ne ntina esan se wo ma ne sa akwanya no mo ne wonni nkomo nti ebi ma abofra ne de nyama asie o simple se o father na enima o mother de wo so ohu se ne be ya bibi sia obehu akira kwan ukọ ba bi ne wa ma obehu se me be aha no hye ana se
baby say and no call ye and I'll say ya cotton no who a chila kwan ba be save you na se mu man kwala ne suro ase mu de hu bi hye mo frani na bibini no ntumi mfi na koma mu eyi na ne tiri mu fan enka ntwewa na opese na bra bone nkonkusi ne se ati ehu na be hye ne mu enti ne bra na obone nyina ehu mu yenyi sa adwe na hye tirim se mofra no ebeye mofra bone nti ye mo mu mpie nkwa bonte ye mo mu nyei emmoa esa akrakra na ebedu baabi no obesuro nipa oje nipa mu kasa ehu ewoni mu ontumi nkasa mumie njai sa de na yeye ne e manko mofra ne bre yes e omodachi ye hweye ne yesesa free sa anamontuo na yetu na emmoa yen yes e mofra ne mum ne nim se ye mu ye na yes e omodachi hwede wi a wasifa bu obi ba we was a police fortune enye say ne tete ba ina mpo se abofra no wahu ne sa akwan so no den na wasa wo ye koka kire na wofo ana nipa okokwaje abofra ifi ni sem kona koka kire no mane hu ne ekoso na se omu betunefo na sa abofra ye njaye na ode ne bekwa koma na busuafo na de na kwa koma om se na be ye oche na bi no bi mba meblemi yen ka se kwan na ofa so no se bible krasi yen tia abofra ya de na nya yen tia no inti nka ne kwan so no ba ye kwan a ofa so tia no o ma na kwa ye bone kwan so nka odi ne koma na busuafo mpa nka no kra ye beta se wasumdwe nti mpese oche na bi no kwa nyem e de ba be hyew ne aka se wo nche na obebet na no we nyina kwa kobanti nti nka fa ne koma na busuafo na asumdwe mra na se wo de mra hye wo nsem na wo discipline akora no enye ne kwan so no eno kwa de why mistake wo ho no momye hwe yi de wi a isifa ebu nkwala de etia mmofra no ye hwe yi wo ho no ye hye bibi na akoma obo nse ne akwakoye ne enyi mo se ye yakwakoye ade bia afa ebe wi ehye ne anu ye ho ye fentu ye hofo ye sesa ye fa odo entia mmofra no atore bi kura kasa kire ekura tumi siesie bibia abofra bi wo ho mpententia wo de kasa boko kasa kire na one ne di nkomo a oye bibi na se nye na wo eno na wo tia no ho pesa wo nsesen firi ho a obeti nti afa we entu ye ho ne afa we efa ntete ye ma na mmofra no mo ne ye daache omo sai maye omo ye nso a omo ye ede maye medi besi ha sei da se na ebe san so ahia na me kai wo se obe like video no a share na fe so subscribe e de ama me medin no eye nana akosua adepa ahanso da so Emergency Ghana TV da se na ebe san so ahia biem se mo antime kan na chese makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.